Kani galong kajing penbana na kador barsenong Jerasi Ripoy district. Dagani lapan tip ba syabaro kinong syang bat ia ki benar barsenong rukumju ki badan jaka hapo pud usam jong senong Jerasi ba kador barsenong Jerasi kan penlong ya kajing tresenong ka basisin cisnem haka khatway tarik November 2000 arpulai. Kumta lakentu ya baro banmi wei urang ba na gwe kalong yeng. Lajno tanggi long yeng ki bomdon rang ba onsya banmi daki kentai. Kapor ban sedang tre kan dei nadu kapor khandai becem man step bat kitiar ki ban ra kin long kawat laneu mokhiu lane ka belsha bat kiwe ya kinyut bat kijabo dei ban lum si jaka on sim kerteng haman laki blok jong kasenong ha blok 1 on sim kerteng ha Palau ICDS ha blok 2 on sim kerteng ha Lailan ha blok 3 on sim kerteng ha Khamat Dukan jong uba Darli Marweng ha blok 4 on sim kerteng ha Khamat Dukan jong ikong syadap. Kador barsenong kelapan kre ya kajasngi ha ketika sengi tresenong. Kajaka ban bam jasngi kendai hamadan football Jerasi bat kapor ban bam jasngi kendai ha kapor shibaje siteng no pai singi. Onom sya yuno bandi ya kijingdi ki bapun buat ha kapor tre lane ha shwa ban tre. Kino ki bapep klem kajing tip jong orang barsenong kinhap hapo kuna ka basan spa tengka. Yang ini kijing penbena lawan ra ada kador barsenong Jerasi lengba jong orang barsenong uba M lengdo baru sekretari senong uba I Marbanyang.